Быйыл 5-19 сүрбе bir күннеригер аммалугар анбастыкытын олонхо ыһыга ытыллыга. Олохтоқтор бу беле терәһеңе билемнән миттере мыдаңната. Ол күндүк былырын улус барын эһлектеригер жону сергени олонхо тыыныгар оһугуннар сыллах. Олонхо айына ден десант тереллен үлеләбите. Десант чечинен хас бирдин эһлекке анал сорудактар берилен күн бүгүн үле көстөр гуяр. Майтаңа хыханаллах арас хабааннах терәһиннәр тиһигин быспакка ытыллаллар. Олонқы института болуын, жопузка коракка олонқы театра болуын, барларын гытта биһиги бу ыкса сидимнәх түкүлелиһи жабыт күннете арахынай арас хабанна муньяк бөгөтө болар, нехилектер битин гытта болуын, культура лехеттерин гытта болуын, нехиленияны гытта болуын жа күстә голе бара турар, көссүн бөгөтө тигилден сагалаата, саңа эхит комуз бөгөтө ноңоттуруга, серге тоңго тутуллар эхит комуз бөгөтө ноңоттурur, эме сагалааты бит. Кулун атак культурата ден этебит, биһиги кыратык бәбит уратыбытын көддөрүктәк биттен. Кулун атак культурата бу балугур серигер эддедәңги этабы көссүбите буланнан бигергенер археологическая раскопка кенниттен маны бу сарбага хоготон науканан археологическое исследование кенниттен бартында кастамыта оленже бу кулун атак культура бутын түң булыргы культура бутын хөргүдән саңалы тыннан ол эйтнен комогунан ол охорунан мандарнан барта архаичный серинен томунан биһиги тутухан ыдыктак биттен бартын буланны олорупса болен бу сербит тому болуун алгыспыт төһөрите болуун кыратык атын хыктаттан уратылар болуга. Bir онук терәһиннән кулун тутар өлбе bir сүлбәкке көннәргәр научная методическая конференция ытыллыбыта. Ол курдукон төрдүстөгүлүн ытыллар республикатая конференцияга барта оныгы сулустанунна жокускай кораттан 300 чекаринге кие келен кыттыынылан барбыта. Кыттачылар 2 күн устата саха мугун төрәбит тылын, төрү түгәстерин, культуратын, улуу эмнебит олонха сайдытын сагактарын түстүр улахан терәһеңе кыттыбыттара. Олонко ыыга ытыллыынена каяндаганы улуска тиеммит ток бар олонконан жарыктана хаджа чинчия хылжар ону жоңго сергега таргата хылжар ыччаты огону кетте үлелир жон бары мустаммыт сүбелехебит быйылгы конференция бит ата олус кескилле оны бүгүнгү күнгө эппеттак болла бу нучылык таха ысы олонко вамги эпос диалог поколений онна взгляд в будущее инникиге бу бүгүнгү күнгө кайдах үлелен хамнан олоробутуй онна келер кемнерге келер сылларга ханны кайсалардан үлебит күйрөн надебити тох сыл сорук турурна бути деңге инне кескиллах кепсетилер сагаланнылар ону таханан беги кепсетини сагалабыт бу 2 сыла болла олонко 2 сыла 2-5 сылтан сағалынан тибияға 2-10 сыл білдерілден бара турар. Хүлбе 5 сылғы түміктен яқтақ. Оны бұл 2-10 сыл ұстата тоқ үлі барда нәйленені күтті түміге, нәйлене өйін санатын түміге, сайынларыға денге тоқ үлі барда ден тоқ түміктердәқ болы денге онына кепсетті бит. Онына креативный экономика сайдытыгар бу биги сахабыт сире онна андойдуга биллитигер бу олонко сыллара олонко ыгактара туаккалаттак боллары деңе эти бүгүнгү эбекке дери кепсетибит үстүмөгө эти болла. Терәһеңе бир дойдулахпыт олонхо билим Чинчер институтун лингво-фолклористика салатын салаятчы тыл билимин кандидаты олонхохот Юрий Борисов кыттыны ылла. Там бүгүн мыньяка сагаламыта хастахыл болбут үлебинен амма фольклора ден амма улуун фольклорун Чинчер дереңетен ырытан бу аммага 2 төгүллән 2 таптак фольклорны полевой экспедиция терьеммин амма 14 нехилеген барытын кериен кыжагыстар бутун ытык кыжагычына бутун хакка халы хыджан кинлер капсандарын сахандарын саппандарын бүс бүтүнү бартын видеостан үететен ол видеоны расшифровкаланы амма фольклор ден хүттәчүгей бу амма хыган көссө кинеге белемни хечебин ол туһунан хаддаттым онуттан бу кинегега беге ытык маны кыжагыстар бут сахандарын саппандарын онны боллар кинлер бидатыларын сыска түһәрбәккә сыска борго түһәрбәккә бартын сахалан үйәннәре биле классификациялан өчө бадык киллердим Оны күн бүгінгі тұрғынан аммаға 115 олын қоғыт өскі хүжі бұдын
Billim yakınada ulata ammalar bihiги 115 олон qoğutta bola jibit bit. Hep altı bir ikiz kurduk behen üst temir masuha var bola jibit. Geçende bola ostolta o hacit var bola jibit diye. Mana tağatan takka bu Allah ayak bobadak atın ulustaga hola takka biheqa hürdar bir олон qoğutuna jibit bit. Ona han bihe олон qoğutta bit olus üddük tamna олон qoğuttur. Конференция чечитинен арас мастер-класстар, орантар-бахтақтар быстапкалара, төгүрүк остоллар тәренди биттере. Биги опсайнан жетсат, олонқодан жарықтамыппыт, әте итер үйертер үләбітер киллерен, олонқа педагогикатын киллерен үләйпіт отынан тақсысыл болды. Олеген бұл бұйыл олонқа сыла білдерлі бітер үйерен көтен, бұл олонқа НПК-тығар бүгін выставка бұтынан кәлі бит, оны олағанатын педагогтар бұт, тұғыр ме тезіне етін туат өтер күтті кәлелер. Леббуктан сағалан, столанюлардан сағалан, олонқо кукулаларгар тие итәчилер бит, оны таханан төрөппиттер бит, оны пет коллектив бар үлетин бартына алан турурдут. Amma olonqa ığığın bu ımpıkadıgar gören isten bilen opıtılan bilgi an 2 yılından 2 tığınca sürbe 6 yıllıqa kebeyga olonqa ığığa ıtıllargar bilemleni ületiger tohanarı bit bile göre iste geldi bit ondan bu hasırda idi konferansiya sağlanıdıgar olu selbek Allah kahanda istibetek informasyondan doldu bitti yanıgın. Ona olus bu saka şirin istoriyatıgar on yüzüyetten sakalar kelbitterken bili bari bit bullana bu konferansiyada bravina kepse bitetten bu amma kostübüt kömülerke 11 üyetten ola bu artefakta köstübütlerin istemet olursa diye sergiledim, sengetim. Onunla bu olunca hığa ammağa bolargar olup da hüküs terek bolu hep de eksponat köstübüte bittiğimin ammalarga üyeden ağırdelibin ehli derin kultura arılıbatından diye. Олонқа ғыраналлах білім методическан конференция олугунан үлеті 15 қайсқанан ұтылы бұта. Маннал 19 эксперт 200-тен тақсы кыттаатчы үлетін сыналабыттара. Doktorlar bud seksiyanan tarxananlar tuspа seksiya 15 seksiyeli turar 15 seksiyanan tarxananlar bu ihitinlerileri dokladları sınalıqtara bu xazbirdi doklады жүллөктөрө ити болар бу холобра конференция bir улахан холобра сөрүн сетехите келбит делегация bu doktorları кытары наука кандидаттарын кытары bu иделе жоннору кытары бейлерин саналарын үллестенler Kiniler sınavların ılallarıgar, ol kurduk историческая наука доктора Розален Кенкенна Правина, кален үлели хеджар, социология наукатын доктора Оляна Алексеевна Винокурова, кален үлели хеджар, олон қоғы өр кемгелог, олоғын анабыт ке Агафья Ремена Захарова, кален үлели хеджар, Иванова Унарова, Зинаида Ивановна, быйыл холубра бихи конференция bir эме туспа ураты секцията, бо олонқоға именно сценической, биле театр, аны холубра оюлур жүхүннөр искусства, кине, өттөбі олонқоға қайдақ жүхүйлен көрдөрөрүн туғынан секцияға дені эксперт бұғытынан бұл Иванова Унарова Зинаида Ивановна республикағылы биллер тарбаққа баттанар искусствовед кәлемдели хиджар. Тәрәһеңе Соғыру Корея Ханкук Омуктылын университетінің Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу илинге Федеральный университет профессора Кан Гудуксу коллегаларын кытта конференция бочотта қылжыттарынан болбуттара. Пригласили нас на конференцию ИСХ. Это Ваминги, это так и найдены, это большие, но поэтому я удивляюсь, потому что это я не ожидал так рано жили. Это так народ, но сейчас это и здесь тоже это, я думаю, сибирские наследия это надо найти больше, потом показать и народам заграничные. Это так, это в Сибири был
была это такая древняя культура и цивилизация. То какой цивилизация? Так, надо представить и на глобальной арене. Олонхо хыгар белемнени бир сүрүн соргунан иннекенчи швердинатынан культура онна сыннялан паркатыгар саңа объекттер тутулара болар. Тутуулелер өссө былырын сагалынан күн бүгүн хаста бригада үле үйөгөр сылжаллар. Былырын организационный комитеты председателя Сергей Васильевич Местников бигер геппет буланыгар 19 объект кирен турар, опсай 300 миллионтан чут такса суммалах. Күн бүгүн бу түйүлгага отутча кийлах бригадалар үлли жаллар параллельно хастайринен үлахамнас бара турар. Онуттан материаллары ен барата сүйіз бұрайын кәлем тұрар. Бұл әрді оңғылуыт ұяқтарға білу ұлығығар, бол бұтаны қойығар тұзылуының күдік алтын серге бар болуға, оғуғай түйілкеті, оғуғай бұт көріғін, оғуғай бұтын, осынан бұл 10 ньютон олтула ұйтық бұт, енді түйілкебет қабар тұтығар бар болуға. Ты билен туран аллук маспыт хас бидди улус бәйтигер туспа урата көстүләп бәйтин улуун историятын бәйтин улуун брендин якада туттан аллугар элементтер килдер атылдар окуду бия хамиетинник элементтер баллар аны тыгылжыта бут бар келеннер маны балтын толору сыналыктыр ден кетебит. Булахан Леонид Вячеслав Ероев салаячылах Уран дизайн студия ытысылжар. Ватардачылар баллар, корчук коңрачылар баллар, күні көрсі уыс түйілгетерілі жаллар. Бейттен бұл аллық мағын ұрағы жабыт, ұрағалары, балағанлары, оны кири арқалары ұрағы жабыт. Үлі қағым ұйтаттан олығы шөйде қап, бұлырын әдді ағалапыт күйін. Тутуға лоқтақ бригадалар әме күттіған үләлі Бейі құлып тұтар. Уан хәтті тиғылаттан мүзілі жабыт, тамма хаммалабыт. Оны болын білі жабыт, 2 бригадына қайдан. Тоқ қатшопан ойға жабыт, оның қоғыры. Опсай хәтті. Хәтті тоқ бұз қатшопа дейін бұлықтақ, онтан туға ол хәттіға бұллана өсі тоқ бейдетер үсті мәндік тоқтақ. Үскене мәндік разделлах. Тутуну серге ыаха сол исба прога сытытык туранынан трансфер министерстветтен хамыгыя кален үлеләбидәм. Ол курдук хамыгыя ыаха каларжан харгыга онна куттала сохайныларын хачы сүрүн сорык футболар ден белетәбидәм. В рамках подготовки к Сехолонхо в Ангинском улусе, да, действительно проверили по ходу движения состояние региональной автодороги Амга. Напомню, у нас в этом году планируется 2 участка по 7 и 15 километров соответственно. Они обязательно будут в асфальтобетонном исполнении. Нужно отметить, что мы проработали график производства работ таким образом, чтобы на период проведения Сехолонхо не было никаких ограничений по дорожному движению. Букурдук тәрәһен вопростара ыгыга тәрәр хамыгыя күштә контроль гарылылан белемнәни булан быһытнан бараньһәр.